Ende no president aroka gwakwa kuria Githunguri ni thimu iratuikaga ni ya kuma gwa CCIO Kiambu ngirwo ni ndirabanga anake moigiririe president ngirwo ni ndirabanga maandamano na ngirwo ndikageria gwikira stadium na ndera guku nigetha ndigathie stadium rĩrĩa president arokaga nitho ni njui ni moe ni na ground Githunguri. Hello yes na leo ni metigagira mahota kugiririo ndi kou na magikiruta wira musafi muno wa kuhurira thimu kunyenderia guoya kundumira ngari itaramenyekana citarĩ na number plate na andu akwa marutaga wira wa ofisi yakwa ya Githunguri ya CPF na arĩa marutaga wira wa ofisi yakwa ya constituency makienderio guoya makihurwo thimu makiragwo ni DCI na mahũta thimu matikoine nyũmba nigetha rais agĩũke atarĩ na andũ mangĩmũgia na rais ndangĩirwo Githunguri na rĩu andũ mararuta mĩtugo yao ona ti rais acio nĩ andũ arĩa megũkũ meciragia nĩo moĩ siasa gũkĩra arĩa angĩ na marenda kũhũthĩra borithi na DCI nigetha megite thoni cia siasa na nĩndĩrenda kuga atĩ ũhoro ũcio nĩ ũthiĩte too much tondũ mũthenya ũcio wa Saturday rũcinĩ rais atanakinya thaa 8 mheshimiwa ũrĩa wathurĩtwo Githunguri ũrĩa warutirwo nĩ andũ ngĩkĩrwo wĩtagwo Kago wa Rĩndia nĩokire wabici yakwa ya CPF Githunguri na ndiwe ahetwo hinya no tondũ ahetwo hinya nĩ wananchi tondũ ndathurĩtwo agĩũka wabici gwakwa akiuga nĩ ekwenda kuona mũruti ũmwe wakwa wa wĩra monane mwanaume kwa mwanaume na mũruti ũcio wa wĩra nĩ amwandĩkĩte wĩra wabici oro ĩyo niĩ ndathurwo ngĩona mwanake ũcio nĩ mwega na nĩ arutaga wĩra mwega ngiuga ndikũmũnũha ngĩmũcokia wĩra rĩu nĩ akoretwo akĩenda mũno kũrũa na mwanake ũcio nokĩte kũmũgĩra na ngari yake personal na twĩna mbica na twĩna evidence ũrĩa tũroiga na nĩ oigire nĩ ekwenda muonane na mwanake ũcio mwanaume kwa mwanaume rĩu ngoria atĩrĩrĩ nama gũkinyĩte hau nginya mũndũ ũtarĩ mũthure nĩ andũ ena hinya wa gũthiĩ wabici ya mũndũ mũthure kwenderia arĩa marutaga wĩra wabici ĩyo guoya rĩu mwanake ũcio tondũ ndarĩ na mũgambo ta Gathoni nĩkĩo ndoka gũkũ nigetha hũre riboti mwanake ũcio angĩhutio nĩ mũndũ mwana wake angĩhutio nĩ mũndũ mũtumia wake angĩhutio nĩ mũndũ Kago wa Rĩndia akorwo Kenya na tũtirenda kũmenya kana manyuaga cai na rais kana akomaga bedroom ya rais ithuĩ tũtirenda kũmenya ithuĩ Githunguri tũwĩtwo athurire Gathoni wa Mũcomba nĩguo na ithuĩ Githunguri ona gatiba yũĩ Gathoni wa Mũcomba nĩwe MP kana Kago nĩ agwetwo nĩ rais kũrĩa mĩtambo igũrũ kana nĩ moyane matũre ndege igũrũ macio nĩ mao Githunguri MP ũrĩa wĩ gatiba-inĩ ũrĩa ũĩkaine nĩ gatiba nĩ Gathoni wa Mũcomba na andũ arĩa marutaga wĩra Githunguri arĩa marutaga wĩra wabici cia thirikari nĩ magĩrĩirwo nĩ kũgitĩrwo na kwoguo Kago wa Rĩndia nĩ kwenda etwo nĩ borithi oria gĩraga kĩ wabici yakwa oria roria mwanake ũcio ũrutaga wĩra wabici yakwa kĩ orio nĩkĩ arenda wabici yakwa na orio arenda atĩa na Gathoni tondũ niĩ ndĩ mũtumia wa wene na ndaigire nĩ arateire wake niĩ ndĩ mũtumia wene na andũ aya nĩ moĩ njĩkagwo aroga rĩu niĩ gũka kwanja kũnjema ndio aranjũria kĩ na nĩ ndaigire nĩ arateire wake nĩ ambia cokie wake ona ti gwathiaga ĩni ũcokagio ũrĩa woka niĩ ndoiga nĩ kwenda kũgitĩrwo nĩ thirikari wa mbere tondũ ndĩ gatiba-inĩ wa kĩũĩkaine nĩ gatiba privilege ciakwa cia mũjumbe nĩ ndĩkwenda kũheo bodyguard na nĩ mandunyire bodyguard ngoretwo itarĩ na bodyguard na nĩ mandunyire bodyguard nigetha macoke manyenderie guoya koguo ndĩrenda njokerio bodyguard na ndĩrenda inya tondũ ndĩ mũtumia ndĩrenda kũgitĩrwo nĩguo ndĩnengerwo bodyguard ciakwa inya rĩu ona korwo mekũhota kũhe ikũmi nĩ mahe nĩ tondũ na nĩ ndĩrona in the future ona nĩ no nduĩke deputy president na atumia arĩa marutaga wĩra wa siasa taya taniĩ na toĩ wĩ haha ũturĩtwo MCA Gĩthĩna na toĩ wĩ assembly ya Kiambu na toĩ wĩ assembly ya Kiambu na angĩ aingĩ me haha nĩ mekũbatara magitĩrwo nĩ tũrona nĩ ta kũrĩ ta tũmatharau twa kũhũthia atumia tareke ngũrie kĩũria nĩkũ president arĩ athiĩ akarũgama ngari igũrũ akaga kũrecognize mũjumbe ũrĩa mũthure kuo akarecognize ũrĩa waingatirwo nĩ andũ nĩ mũrĩ muona nĩ kũrĩ wona president athiĩte kũu nĩrĩa ararigana kwao arĩa athiĩ akaga kũrecognize mũjumbe mũthure no tondũ niĩ ndĩ wakĩrire nĩ mũtumia nĩkĩo maranjĩka matharau macio maranjĩka nĩ matharau maranjĩka no na nĩngenaga makĩnjĩka matharau tondũ andũ a Githunguri manyendete ta nyama. Lazima tulaani kitendo cha aibu sana ambacho kimetokea kanisani humu hii leo, na mimi nataka niambie rais wetu kwa heshima sana
kwamba watu walichomeka katika kanisa kule kwenu Kiambaa. Watoto wetu wameuawa, watoto wa Gen Z. Umefuta wale waliokusaidia kupata urais wakiongozwa na Rigathi Gachagua, Ndende Nyoro, Mithika Linturi, Moses Kuria na mengine mengi. Yale yote unaona kama tunataka kuamini Mungu amekusamehe, lakini kwa kitendo kilichofanyika kanisani hii leo, ikiwa ulihusika wewe na gavana Sakaja, nataka nitangaze katika jina la Yesu, uongozi wenu Mungu amesema mene mene tekeli. Kwa sababu huwezi kufanya hayo katika kanisa ambako tunamwabudu Mwenyezi Mungu. Eti kwa sababu Rigiji amekuja hapa. Leo wametuma vijana wakuje wavuruge kanisa. Nataka kusema ni aibu kubwa sana. Message yenye napeana hasa kwa governor wa hili jiji la Nairobi. Hiyo tabia ya kumobilize vijana, hiyo tabia ya kulipa vijana 1,000 kwa sababu kuna vijana ametoa pale Soweto, na Soweto hiyo ni area mimi naelewa. Tuambie kama ni kanisa unafanyia hivyo Governor Sakaja, wewe jitayarishe na wewe nyumbani unaenda, kwa sababu hatuwezi kubali tukupatie uongozi wa Nairobi na wewe ukuje uharibu kanisa hapa Nairobi. Haiwezekani. Message tupatie IG, Inspector General of Police. Saa hii vijana wanakuja kuvuruga kanisa. Nataka kusema IG hajatuma askari. Tunamuona huko Mount Kenya akienda kwa mikutano ya siasa, lakini kuprovide security kwa Rigathi Gachagua na washirika wa kanisa la PCEA, tunataka kuambia tafadhali, police is an independent institution that should provide security kwa kila Mkenya, sio kwa wale unahitaji. Nimeona kuna narrative walikuwa wanataka kujaribu kuuza ati kuna deni iko ya vijana, lakini mpango ikipangwa, ukienda kuangalia wale watu wa social media, those bloggers wa State House walikuwa wameanza hii maneno asubuhi. So bwana president, tafadhali, tumekuona ukidanganya, tumekuona ukifanya maneno. Juzi kwa TV ukaenda kusema ati Rigathi Gachagua asked you for 10 billion ati ndio ulimfukuza. Tukagoja ule blogger wako anaishi wa Dennis Itubi, hiyo wakati alisema ati ulikuwa Rigathi Gachagua alikuwa ameilisha 6.5 billion. Wakati tunaendelea, Kimani Ichung'wah akasema Rigathi Gachagua kwa Al Jazeera ati alikuwa ameitisha 8 billion. Sasa wewe Ruto na hii watu yako, nani anasema ukweli? Ama hamkai chini mnatengeneza hii maneno inakuwa pamoja? Hawakai chini? Mimi nataka pia ni sound warning kwa Kimani Ichung'wah. Kimani Ichung'wah tulikutumia, tukakutumia, ukakuwa involved kutoa Rigathi Gachagua. Umeona yale yamekutetekea Nyandarua. Umeona yale yamekutetekea hapa Kiambu. Mimi nataka nikuambie Kimani Ichung'wah, umepangiwa ndani ya hiyo. Umepangiwa hapo ndani kwa hiyo kambi yenu. Na hiyo ni njia ya kutaka kukutoa. Kwa hivyo usipojishunga, wewe jua unapangiwa hapo ndani. Nimeona mambo ya ajabu. Rare instances. Nimeona mambo sijaiona kwa maisha yangu. Ati kwamba tuko na viongozi ambao wanaweza tuma vijana kupiga watu, kupiga wale ambao wanaabudu Mwenyezi Mungu. Mimi nimeshangaa na nimesema tu kwamba tumwachie Mwenyezi Mungu hiyo vita. Sisi hatuwezi ingilia kati ya hiyo vita. Na mimi nakumbuka vizuri sana wakati Mheshimiwa Rigathi Gachagua alikuwa anang'atuliwa kama naibu rais.
tulikuwa na nguvu yote ya kufanya maandamano, ya kuchoma mali za watu, ya kupiga watu, lakini kiongozi wetu alituambia hata kama wananitoa, tafadhali tunataka amani. Hivi majuzi rais amekuwa Mlima Kenya karibu siku 7. Mheshimiwa Rigathi Gachagua akasema anataka amani. Mimi ningependa kuomba viongozi wa Jamhuri ya Kenya, uongozi utoka kwa Mwenyezi Mungu. Mnaweza patia watu pombe, mnaweza patia watu pesa, mnaweza tumia polisi, lakini uongozi utoka kwa Mwenyezi Mungu. So tafadhali Rais wa Jamhuri ya Kenya, wewe leo ndio umepatia vijana pesa kupitia Sakaja na ukaambia DIG I withdraw security, na nia yao haikuwa kuharibu madhabahu. Walikuwa wametuma paka tuko na watu ambao wako na bunduki, walikuwa wametuma waje paka hapa wamtoe Rigathi Gachagua akiwa madhabahu, ati wambebe juu na juu. Sisi tungependa kuambia hao vijana kwamba ni sawa. You have intimidated Rigathi enough times. Mulimtoa kwa kiti yake akanyamaza. Akaenda nyumbani, mkamfuata nyumbani. Mkachukua askari wake. Mkaenda kwa familia yake. Akienda matanga, mnampiga kule. Ameamua kunyamaza, ameamua kufanya mambo yake. Leo amekuja kuomba Mwenyezi Mungu, tena mnamfuata. That is inhuman of you, Mr. President. Mimi nakuomba rais, kumbuka mahali ulitoka na huyu Rigathi Gachagua. Watu uko sana, watu tofautiana kimawazo, lakini usiwe na hiyo roho ya kutaka kumaliza mwenzako mpaka kaburini. But we want to assure you, our deputy president, that tuko na wewe. Na wewe unadhania ati wewe uko tu na watu wa mlima peke yake. Hata sisi kutoka kule mkoa wa Magharibi tuko na wewe Rigathi Gachagua. And I want to assure you of my personal support and my community's support. Nitatembea na wewe sababu wewe ni mtu wa kusema ukweli. Wewe ni mtu wa kusema ukweli. Uliambia rais kwamba hii Kenya inaharibika, hakusikia. Sasa hivi anaona yeye mwenyewe. Nethimo iratuikaga ni yakuma gwa CCIO Kiambu, ngirwo ni ndirabanga anake moigiririe president, ngirwo ni ndirabanga maandamano, na ngirwo ndikageria gwikira stadium, na ndera gugu nigetha ndigathie stadium rĩrĩa president arokaga. Nitho ni njui ni moe ni nyende na ground Githunguri. Hello. Yes. Na leo ni metigagira mahota kugererio ndi kou na magikiruta wira musafi muno wa kuhurira thimu kunyenderia guoya kundumira ngari itaramenyekana citari na number plate, na andu akwa marutaga wira wa ofisi yakwa ya Githunguri ya CPF, na arĩa marutaga wira wa ofisi yakwa ya constituency makienderio guoya, makihurwo thimu, makiragwo ni DCI uramahunda thimu matikoine nyumba, nigetha rais agĩũke atarĩ na andũ mangĩmũgia. Na rais ndangĩirwo Githunguri. Na rĩu andũ arĩa mararuta mĩtugo ĩyo ona ti rais. Acio nĩ andũ arĩa megũkũ meciragia nĩo moĩ siasa gũkĩra arĩa angĩ. Na marenda kũhũthĩra borithi na DCI nigetha megite thoni cia siasa. Na nĩndĩrenda kuuga atĩ ũhoro ũcio nĩ ũthiĩte too much, tondũ mũthenya ũcio wa Saturday rũcinĩ rais atanakinya thaa 8, mheshimiwa ũrĩa wathurĩtwo Githunguri, ũrĩa warutirwo nĩ andũ ngĩkĩrwo wĩtagwo Kago wa Rĩndia, nĩokire wabici yakwa ya CPF Githunguri, na ndiyo ahetwo hinya no, tondũ ahetwo hinya nĩ wananchi, tondũ ndathurĩtwo. Agĩũka wabici gwakwa akiuga nĩekwenda kuona mũruti ũmwe wakwa wa wĩra, monane mwanaume kwa mwanaume. Na mũruti ũcio wa wĩra nĩamwandĩkĩte wĩra wabici oro ĩyo. Niĩ ndathurwo ngĩona mwanake ũcio nĩ mwega na nĩarutaga wĩra mwega, ngiuga ndikũmũnũha ngĩmũcokia wĩra. Rĩu nĩakoretwo akĩenda mũno kũrũa na mwanake ũcio, nokĩte kũmũgĩra na ngari yake personal, na twĩna mbica na twĩna evidence ũrĩa tũroiga. Na nĩoigire nĩekwenda muonane na mwanake ũcio mwanaume kwa mwanaume. Rĩu ngoria atĩrĩrĩ, nama gũkinyĩte hau nginya mũndũ ũtarĩ mũthure nĩ andũ ena hinya wa gũthiĩ wabici ya mũndũ mũthure kwenderia arĩa marutaga wĩra wabici ĩyo guoya.
ni mwana kesho tonda ina mugambo tagathoni nikio ndoka guku nigetha hure riboti mwana kiosi angehutio ni mundu mwana wake angehutio ni mundu mutumia wake angehutio ni mundu kagwarendia akorwo Kenya na tutienda kumenya kana manyuaga cai na rais kana akomaga bedroom ya rais ndio tutirenda kumenya ithuĩ gĩthũngũri tũwĩtwo athurire Gathoni wa Mũcomba nĩguo na ithuĩ gĩthũngũri ona gatiba yũĩ Gathoni wa Mũcomba nĩwe MP kana Kagoni agwetwo nĩ rais kũrĩa mĩtambo igũrũ kana nĩ moyane matũre ndaga igũrũ macio nĩ mao gĩthũngũri MP ũrĩa wĩ gatiba-inĩ ũrĩa ũĩkaine nĩ gatiba nĩ Gathoni wa Mũcomba na andũ arĩa marutaga wĩra gĩthũngũri arĩa marutaga wĩra wabici cia thirikari nĩ magĩrĩirwo nĩ kũgitĩrwo na kwoguo Kagwarĩndia nĩ kwenda etwo nĩ borithi oria gĩraga kĩwabici yakwa oria roria mwanake ũcio ũrutaga wĩra wabici yakwa kĩ orio nĩkĩ arenda wabici yakwa na orio arenda atĩa na Gathoni tondũ niĩ ndĩ mũtumia wa wene na ndĩraiguire nĩ arateire wake niĩ ndĩ mũtumia wene na andũ aya nĩ moĩ njigagwo aroga rĩu niĩ gũka kwanja kũnjema ndio aranjũria kĩ na nĩ ndĩraiguire nĩ arateire wake nĩ ambia cokie wake kana tiguo athiaga ĩni ũcokagia ũrĩa woka niĩ ndoiga nĩ kwenda kũgitĩrwo nĩ thirikari wa mbere tondũ ndĩ gatiba-inĩ kĩũĩkaine nĩ gatiba privilege ciakwa cia mũjumbe nĩ njagwo nĩ kũheo bodyguard na nĩ mandunyire bodyguard ngoretwo itarĩ na bodyguard na nĩ mandunyire bodyguard nigetha macoke manyenderie guoya koguo ndĩrenda njokerio bodyguard na ndĩrenda inya tondũ ndĩ mũtumia ndĩrenda kũgitĩrwo nĩguo ndĩnengerwo bodyguard ciakwa inya rĩu ona korwo mekũhota kũhe ikũmi nĩ mahe nĩ tondũ na nĩ ndĩrona in the future ona nĩ no nduĩke deputy president na atumia arĩa marutaga wĩra wa siasa taya taniĩ na toĩ wĩ haha ũtuĩtwo MCA gĩthĩna na toĩ wĩ assembly ya Kiambu na toĩ wĩ assembly ya Kiambu na angĩ aingĩ me haha nĩ mekũbatara magitĩrwo tondũ nĩ tũrona nĩ ta tũmatharau twa kũhũthia mũtumia atumia tareke ngũrie kĩũria nĩkũ president arĩ athiĩ akarũgama ngari igũrũ akaga kũrecognize mũjumbe ũrĩa mũthure kuo akarecognize ũrĩa waikatirwo nĩ andũ nĩ mũrĩ kuona nĩ kũrĩ wona president athiĩte kũu nĩrĩa ararĩkana kwao arĩa athiĩ akaga kũrecognize mũjumbe mũthure no tondũ niĩ ndĩwakĩrire nĩ mũtumia nĩkĩo maranjĩka matharau macio maranjĩka nĩ matharau maranjĩka no na nĩngenaga makĩnjĩka matharau tondũ andũ a gĩthũngũri manyendete ta nyama. Lazima tulaani kitendo cha aibu sana ambacho kimetokea kanisani humu hii leo. Na mimi nataka niambie rais wetu kwa heshima sana kwamba watu walichomeka katika kanisa kule kwenu Kiambaa, watoto wetu wameuawa, watoto wa Gen Z. Umefuta wale waliokusaidia kupata urais wakiongozwa na Rigathi Gachagua, Ndende Nyoro, Mithika Linturi, Moses Kuria na mengine mengi. Yale yote unaona kama tunataka kuamini Mungu amekusamehe, lakini kwa kitendo kilichofanyika kanisani hii leo, ikiwa ulihusika wewe na gavana Sakaja, nataka nitangaze katika jina la Yesu, uongozi wenu Mungu amesema mene mene tekeli, kwa sababu huwezi kufanya hayo katika kanisa ambako tunamwabudu Mwenyezi Mungu eti kwa sababu Rigiji amekuja hapa. Leo wametuma vijana wakuje wavuruge kanisa. Nataka kusema ni aibu kubwa sana. Message yenye napeana hasa kwa governor wa hili jiji la Nairobi, hiyo tabia ya kumobilize vijana, hiyo tabia ya kulipa vijana 1,000 kwa sababu kuna vijana ametoa pale Soweto, na Soweto hiyo ni area mimi naelewa. Tuambie kama ni kanisa unafanyia hivyo Governor Sakaja, wewe jitayarishe na wewe nyumbani unaenda, kwa sababu hatuwezi kubali tukupatie uongozi wa Nairobi na wewe ukuje uharibu kanisa hapa Nairobi. Haiwezekani.
message tupatie IG, Inspector General of Police. Saa hii vijana wanakuja kuvuruga kanisa. Nataka kusema IG hajatuma askari. Tunamuona huko Mount Kenya akienda kwa mikutano ya siasa. Lakini kuprovide security kwa Rigathi Gachagua na washirika wa kanisa la PCEA, tunataka kuambia tafadhali, police is an independent institution that should provide security kwa kila Mkenya, sio kwa wale unahitaji. Nimeona kuna narrative walikuwa wanataka kujaribu kuuza ati kuna deni iko ya vijana, lakini mpango ikipangwa, ukienda kuangalia wale watu wa social media, those bloggers wa State House walikuwa wameanza hii maneno asubuhi. So bwana president, tafadhali, tumekuona ukidanganya, tumekuona ukifanya maneno. Juzi kwa TV ukaenda kusema ati Rigathi Gachagua asked you for 10 billion ati ndio ulimfukuza. Tukagoja ule blogger wako anaitwa Dennis Itubi, hiyo wakati alisema ati ulikuwa Rigathi Gachagua alikuwa ameilisha 6.5 billion. Wakati tunaendelea, Kimani Ichung'wah akasema Rigathi Gachagua kwa Al Jazeera ati alikuwa ameilisha 8 billion. Sasa wewe Ruto na hii watu yako, nani anasema ukweli? Ama hamkai chini mnatengeneza hii maneno inakuwa pamoja? Hawakai chini? Mimi nataka pia ni sound warning kwa Kimani Ichung'wah. Kimani Ichung'wah tulikutumia, tukakutumia, ukakuwa involved kutoa Rigathi Gachagua. Umeona yale yamekutetekea Nyandarua. Umeona yale yamekutetekea hapa Kiambu. Mimi nataka nikuambie Kimani Ichung'wah, umepangiwa ndani ya hiyo. Umepangiwa hapo ndani kwa hiyo kambi yenu. Na hiyo ni njia ya kutaka kukutoa. Kwa hivyo usipojishunga, wewe jua unapangiwa hapo ndani. Nimeona mambo ya ajabu. Rare instances. Nimeona mambo sijaiona kwa maisha yangu. Ati kwamba tuko na viongozi ambao wanaweza tuma vijana kupiga watu, kupiga wale ambao wanaabudu Mwenyezi Mungu. Mimi nimeshangaa na nimesema tu kwamba tumwachie Mwenyezi Mungu hiyo vita. Sisi hatuwezi ingilia kati ya hiyo vita. Na mimi nakumbuka vizuri sana wakati Mheshimiwa Rigathi Gachagua alikuwa anang'atuliwa kama naibu rais. Tulikuwa na nguvu yote ya kufanya maandamano, ya kuchoma mali za watu, ya kupiga watu, lakini kiongozi wetu alituambia hata kama wananitoa, tafadhali tunataka amani. Hivi majuzi rais amekuwa Mlima Kenya karibu siku 7. Mheshimiwa Rigathi Gachagua akasema anataka amani. Mimi ningependa kuomba viongozi wa Jamhuri ya Kenya, uongozi utoka kwa Mwenyezi Mungu. Mnaweza patia watu pombe, mnaweza patia watu pesa, mnaweza tumia polisi, lakini uongozi utoka kwa Mwenyezi Mungu. So tafadhali, Rais wa Jamhuri ya Kenya, wewe leo ndio umepatia vijana pesa kupitia Sakaja na ukaambia DIG I withdraw security, na nia yao haikuwa kuharibu madhabahu. Walikuwa wametuma paka tuko na watu ambao wako na bunduki, walikuwa wametuma waje paka hapa wamtoe Rigathi Gachagua akiwa madhabahu, ati wambebe juu na juu. Sisi tungependa kuambia hao vijana kwamba ni sawa. You have intimidated Rigathi enough times. Mulimtoa kwa kiti yake akanyamaza. Akaenda nyumbani, mkamfuata nyumbani. Mkachukua askari wake. Mkaenda kwa familia yake. Akienda matanga, mnampiga kule. Ameamua kunyamaza, ameamua kufanya mambo yake. Leo amekuja kuomba Mwenyezi Mungu, tena mnamfuata. That is inhuman of you, Mr. President.
mimi nakuomba rais, kumbuka mahali ulitoka na huyu Rigathi Gachagua. Watu uko sana, watu tofautiana kimawazo, lakini usiwe na hiyo roho ya kutaka kumaliza mwenzako mpaka kaburini. But we want to assure you, our deputy president, that tuko na wewe. Na wewe unadhania ati wewe uko tu na watu wa mlima peke yake. Hata sisi kutoka kule mkoa wa Magharibi tuko na wewe, Rigathi Gachagua. And I want to assure you of my personal support and my community's support. Nitatembea na wewe sababu wewe ni mtu wa kusema ukweli. Wewe ni mtu wa kusema ukweli. Uliambia rais kwamba hii Kenya inaharibika, hakusikia. Sasa hivi anaona yeye mwenyewe.